Okay? Okay. I won't tell anyone.
Let's be upstanding as we bring back. Lalo le tatu ofia aftai bisi. Thank you. Oi tuaso matani fapenei sabrina fapenei o se taimi o la tu ina tuai alo ia le au fa filo inga me fataro fa to mal ai tu yo ia tatu fa longa ma tatu galvana lofa o fia bol mai o le avonoa nei faamomole valautu ai tatou ie ma tatou teu fugala au lo itua e sumai ma talamai au tunatu le avonoa ia o te manatu o le au le toi e ia le vai a fei o le au a toa pa ia o le aso o nei tai au te tula i lo wava ma lo minga o tele soli tuina ile
au whaingaluenga pa i o lo sao te numa nei. Nā no wala au atu ma le awa ma le whaaloalo i e le kalesia nei Mount Druitt a mole mole. Ai tau mai no tō ie ma no tō pale. A mai a lea, so mai lea ma le ainga o ai ono. Ne wala lao pausia i askai. A mai a le ia la ainga o ai ono. Ia no wala au atu lea ma le whaaloalo tele ele. Ainga o sua. Wala ainga o sungalo pea. Mole la tō ie ma le whaaloalo lava. So pasolonga le pa le mai tau na tolu lava ta tō ie. Tai lava.
e tusi o ioku tau ku sefulu malaiva lona fai upu lua sefulu malima se o le lua sefulu malfitu awa au iloa o lo soifua le na te tongi ola ina o aso amuli fo'i e tu lai mai ai o ia I lunga o le ele ele. And after my body has decayed, yet in my body I will see God. Au te loa atu, ia te ia mua ulama. If ai atu foe o umata, ia te ia. I am overwhelmed at the thought. E a vea le suafa man malo o Yesu Keriso. Au te tuina atu ai le ao o le whataalofa, ma le whawhailo inga I le pa ia lasi lasi, o wō ma e maasani. Ai mai se lama le a inga whaawau wau, le sunga toi ina ia se kai, alo ma whanau pele o tina, o le whale tua, le a whionga ia sua, Judith, whau olo ai ono. Pa whailoa ai atu, I le pa ia I a inga ngalua, I ona I tu te tele, ma ona I tu taulangi. Ai mai se lava la tau uma o loo tangi mai ala. Pa talo whātu fo'i, I le au whainga luenga pa ia le atua, ma o la tau whalitua. Ua tala mai au, ma akfio mai I le nei tai au. Ma tātou moli mauina le pule whaito atasi a le atua. Le whalitua o le hakfionga I Asua, Judith, au olo ai ono. O le o se whautanga o se finangalo o a inga ia. O se finangalo fo'i o le ekale sia, peitai o le finangalo o le atua. O le tia e le maseua, ma le mua e le fuatia, o le tā e le angaia. O mai a ona whaatatia e le atua le alafua, o le soe fuanga o le tangata, a ova ma le fitu se fulu tausanga, ia a mata loa ona ufitia I whaingata ma pupuanga. Wa tala o futau, ma tu au penga o le taua whale anganga, sa tau ai le whale tua ia sua. A o le tala anga o lona soifuanga auna, ma lana tau tua I le ngalu wenga le atua, o lo whamauina I le tusi o le ola, e pei o la le awhionga a le atua. Lea ia tātou whafo I le vi inga, le whamanu ma le whaneetanga I le atua, e ui ina ufitia tātou uma, I le aopongi sā, ona le mafutanga mawhana mo motu sia I le maliu ma le oti, ai tātou whaftai pēa I le atua. Awa tātou futia I ulupanga, I le alofa matalasi ma lona au taitai, o ia te ia le anganga, o whanawhananga sili sili, I whina ngalo ma o tātou loto whawawau. But there is a hope in the end. Ieli unga o wha moe pe a whio mai lo tātou alii whaola o Yesu ke riso lea ma le taui. Lea, te walau watu al whaalo lava I le tātou au whia, uno mai tō au o le a o taita ia tātou I se tatalo. Lo mātou te mao I langi, o oe o le atua siri siri e se. O lau whina ngalo na whaia ai mea umalawa, o mātou pūnau atu ma le whaalo alo lava I le nei titu la. Mātou whaftai ma whamalo I lau pule whaasoifua, I lo lātou soifua ma lo mātou ola. Na e whaia le tangata, o le pale alii o ngaruenga mamana, na mai a foi ona e whaato oto aso e soifua ai le tangata. Ma taime e whai ifo ai lona malosi a toa ma le taime e soifua ai.
awa iai pea malatinga. Pai tai o le vā o ia taimi, e le iloa e se tasi le taimi, e wha umahaila na mānawa, awa na o oi lava ma lau pule e whaitoa tasi. Ai mātou te whaftai le tala le lei, le tala o le whaolatanga, le tala i le na tongi ola ina ai mātou i lunga o le sātauro. Na e manu mā loi le tunga mau ma le oti, o le tala le lei lea mātou te oli ai, ma fia ai, ma le popole ai, a wā o loo ia i mātou le mautinoanga, tātou te nofo tupu whātasi ma oe, i le langi ma le ola e whaavavau, o e sau nia mo i tātou uma. Ia vi ia oe le atua, mo le nei wha moe pa ia. Te talo wha pitoa, mo lau wha mai senga pa ia i lunga le atua. Lo wha mai senga pa ia i whina ngalo wha vau, o ta mai a se kai, le nofo alo. Ia tau la ele nei a inga ma tātou uma, i le asoa e atofa ina le nā tae au mātango fie. Whamanuia le atua le nei sauninga, whamanuia i moli mau, whamanuia i lau au auna, o le a whaasoa lau a whionga pa ia, whaftai whaafonga mai, o mātou whaatonga atu le nei mea uma, e ale i le swafa pele Iesu, ke wiso, lo mātou whaola. Amen. Whangasoro ia le tātou proklami i tai au nei, wala watu i ia i lātou ia ua tāpena mai mo tātou mo mau. Bolo la whangamoa mai mo mau lea mo mua. There is a tribute, I believe, now, and then we'll go into our testimonies. Let me just ask those who will be sharing their stories this morning to limit it to 2 minutes. How's that? And we will continue our service. Thank you. Get my glasses. For those who don't know me, my name is Stephen Atoa. I'm Judith's nephew. She's my dad's Pesamino, and that's to Judy's brother. So I'm just a nephew speaking on behalf of the family. Thank you, Anna and Terence, to give me the opportunity to say something from Mama. Just want to thank you all for being here today on behalf of the family. It's good that so many people loved and cared for my auntie. It's an honour to take this moment to tell you about the life of my incredible auntie, mother and sister. It's a life that should be celebrated and remembered as one filled with laughter and love. Auntie Judy, as you all remember her, was born on 26 October 1940 in Lano, Savannah. Auntie passed away on 29th December 2021. Blacktown Hospital, she celebrated her 81st birthday in hospital. Her parents were the late Rafaele Naonua Filippo from the village of Fastoiuta, Apia, and Sabalina Fonofilifili Sua from the village of Lano, Sabai. Auntie was married to Lale
Charlie Fa'aolo on the 9th of November 1968 in Wellington, New Zealand at the age of 28. They had 2 children, Terence and Diana. Uncle Charlie passed away on the 1st of March 1995. Auntie lived in Henderson in Auckland and her family moved to Sydney, Australia back in 1984. My auntie had many jobs through her life, from payroll, office clerk, but the nurse, as she was finishing her career, was her true passion. Auntie remarried Sai Aiono and they enjoyed many years together. Thank you, Uncle. Auntie was blessed with 4 grandchildren, Billy Jr., Agnes and twins, Terence and Amato. When remarried to Stai, she became a member of the Seventh-day Adventist Church, where she was baptized. After retirement, her whole life was her church, and loved the fellowship she had with all the members, especially the ladies group, who she cherished, everyone like her sisters. I know you're all here to celebrate my auntie, and I know she touched you all in some way. Her laughter, her smile, her jokes, and not forgetting her kindness and loving heart for everyone and anyone. Auntie Judy was truly an exceptional woman that cared for others, at times to a fault. If someone she loved was hurting, God, she was hurting too. Nonetheless, she was always a treat to get her to hang out with Auntie Judy. I'll never forget her contagious laugh and light-hearted spirit. She taught me so much, and we attribute the person we are here today to celebrate. On behalf of my family, I'd like to thank everyone that's here today, and for those who've sent their condolences. We have received countless phone calls, texts, flowers, visits, and thoughts and prayers. They have been both comforting during this difficult time and have been a reminder of the impact of Auntie Judy had on so many. Just to finish off, just like all our mums here, it takes someone very special to love someone more than themselves. That's what she did. So thanks to all the mums, and just like our mama, we thank you. Hi everyone, I'm Agnes Cecilia. I'm Judy's first granddaughter. I just wanted to quickly come up as well on behalf of my family and myself to thank everyone for coming today. To farewell my Nana, to share in our sorrow, but also to share in our joy as we celebrate my Nana's wonderful life. There is no doubt that my brothers and I are the luckiest grandkids who got a chance to share our life with such an amazing woman. The most selfless, generous and loving lady I've ever known. If you knew her, you knew she was truly the best. Growing up, I was always Nana's little tail. Ever since I was born, she catched me as soon as I came out of my mum's womb. My Nana's hands were the first ever to hold me. There is no amount of words that I can say to explain how grateful I will always be to have her as our Nana. She was always present and part of our everyday lives growing up. Everything we have in life is mainly because of her. My Nana's sacrifices and continuous hard work is the main reason my brothers and I have life so easy. She's the reason we get to make so many free choices every day. Not many kids get to grow up and choose a career that actually makes them happy instead of a job that just makes good money. Nana always taught us that money is important, but it didn't mean anything if you didn't have any love in your heart.
She only ever wanted us to be happy with good hearts. Manana taught us a lot of things, but the main ones were to put God first, to always love unconditionally, and to always forgive others even if we didn't want to. I watched Manana love people even if they weren't the nicest to her. She would always put everyone else before herself. It didn't matter how many times she was knocked down or made to endure things that no one should. She just kept coming back, caring more and loving more. That's the only way she knew how to live. We needed you here with us Earthside for our own selfish reasons, but we can't question God's plans. You put up the biggest fight for us for so long, my strong lady. I'm so honoured to be one of your legacies. My Nana was an amazing lady, and I only hope and pray I become at least half the woman of what she was. I love you so much, Nana, and I can't wait to be with you again. Nasi vai foi o tātou o mau ala tātou mai moa I nai mai moa mai le soifonga o le tinai o tātou pie. We're just going to take a break from our testimonies now, and we'll just to share with you a few memories of through a slideshow, and we'll have a look at some of the testimonies of those families who are not here with us, and then we will continue. Mole latu nei ka mai ata tu mai ngoma nei atu nei ta pena mai ata tu mau tu e ua minuti la ai le umista tu teni le to fai atu di Filippo le fioma ya suka tu rua tofa e fatua ya fi fiabu bans ya male mol mau ta tu kansia ai pule mol mau suma ya skai mol mau la ya ka mai mai ngoma ya yo na hai mai le au tu le tu la mai se no mau tu vai atu umino mol mau yo no tu la mai la fa tai. How sweet is the heaven.
Whaalongo hao e langona. Whaalongo inona si ufofonga. Yesu lo vala au. Yesu lo vala au.
Yesu lo vala Yesu lo vala Wastova pe nei o te Ireli i mea fiafi. Whai anta e au rea mai nei aso. E wila wana wala i no whaanga ala tata whira e pētara sanga. Ia o au pono pilifili. Sua po le moe fitu iae. Ia o le wina o lo talanoa ngā nei a fiafi. O le mamawhitanga re masungaru pēa mai le amatanga. Si o maina whae wina lana soifua. I le amatanga le mamawhitanga o maua o mātou e toru lava i e whānaua. A sia masua. O le matua i a pono filifili. Whānaua tiuri po sungaru pēa. Ia runa lua o mela na whānaua ia sāmata le siuso pili ia lona tōru ia o lo tamā o sua Paulo Stowers ia na whānaua ia lo nita ngata o po e runa matua lo tamā ia na lua i lea matua mawhtanga o mātou tōru sa vai lo matua Asia e whai manu whānau. Ia, taru ai ona ua pupu e taimi o le vilo. Ia, lea o le manis ma se usung ma whai ngoku a kulanga o ngā awa o ngai kaposa. Rakurua e le kakaranga ngofa o ngā raku kosa o le wila e whakiki. Ia, o lau kiki e wila i runga malaisi mai runga makopani. Ngo suru ai ngā whaaso ia mawa kua wakani a kua pepe awea o runga rukama. Ia, o le pere lo kama ia keni ile I whapea I ngai ia msisi meang ia e kaua ia wha ngaro akuma e tiuri alo whakele lava mo oe au ke popole mai kako whangau ka ria lava ma ua maake ma waika maiki au ke pole mai ata e ana maa whangau la ma whamoe moe ia wae ai kausi ma oa ia Terence ia ma la whanga makiuri ia manguia la maranga alo whakuia lale ka lo whaes ka maruanga leifu ia kia ukaimi ulo whaipuipunga ia ai whamanguia le li I lo maranga lo kele ma alo whakuinga aku pe oi karasanga e ana ia ma Terence ai me se ia whanau la iti. Ia alofa ki rea wau ia o kou. E re mi whain whaangaloinga ia o kou. I kakalo ia so uma. Le whaangaloinga po kou wanga le ia kia mla whangau. Ai kalo le ri e skaimi raka mai ka kuki mafuka e skaimi o raka mai. Ia ai whaifa leika mai ki. Umarole maliwo o ki ngā ia saungi mai roe kako wheroa I inui kako ia setara o ka pena me kako ki o ka whawaima. I love you all. Whamalosi le li I au ke loko vai. A kurunga whera mon mau. Kau kala o me mungi man me sao. Ngai ke rua me ruki ngā. Ruki ngā o skanka loko mauralo kongo le ainga o kako. Ia alo whakele ak. E le ma whainga moe e le ma whainga
mākuro I maka ia ngō pai aku ngai mea le maliwa suki ngā ia alofa ki reaku alofa ia Terence alofa ia Pili makameki uma alofa ngau ai mai se pere o eki ia masi meo mela msang whanga masong ngayong kuangange ia o Pili se o kawa makua ngā alofa ia Pili pai whalesa whangau e sa kai meo mai e asi mai a ia love you Diana so ia alofa ku masanga ai pele ase o pele o eki okay Diana pai whale eki a waso ngā pai whale Talofa lava ia me ia le nei tula mo le toi senga nga whaftai o nei fo ia no mwhai ona whai atsina tala I lungo wala ata o nei vai tau o tatou o ia ni vai taimio a lungo leo langa ia e mua lava o na whaftai ia ele loto I le atua o na o mwhai ona mawa se ava noa e whaava noa ina me whanau tau mwhai e toi sintala tu sai malma o foi maftanga ma sungalu pea Judy fa olo na faele o ingoa io o le uso o te loa ma o masani ai ia if ia fai ese ma se whamtalanga o ma o foi maftanga ma le uso ia Judy ia so staimi lava e malanga mai ai I New Zealand se uso ia e ma o se maftanga le lei mai ia talu lava na o masani au ia e lona o langa ia o se tangata loto ma walalo o se tangata he loto alofa fo e le se taimi te whaalongo I wasi I ta se leo o anti ka ua ia o no anti ia o le afingo so a Paulo ia o Judy ia o le afi o le tamale afili ia o le tuafine o lo tama ia e kaseni matou ai o Judy o kaseni matu ale o matou o te ola ia o ia o wiloa ma o whalongo I le ingoa ia e no o mai no New Zealand ma mafuta o se tangata e se foi lo fia wa ia iona winga ia amalanga mai foi fa moi whanau ia sa ma o se maftanga le lava mai ia o le matala foi na mafamini ia Chrissy Masi e ma losi lo sa lo ma Eva ia fati o le leila o fatani ia sa fa inga tai na wata o mai ua umalo na ola ile fa ingo fie ia o Paula se tala el maua ele leitere maua maftanga matina ia po le usofo ai Diana Terence ia loto tele awal popole lo soi fuale ali e fa pena na ngale lei ia ma fa manuia fo ia te to ia mai se fo ia le masanga ia ma eki fa manuia le tu ia auto fa tu te lo la vai le sauni o atu awale fa tar fa ma tatu ia nei ia fa manuia le tu ai to yaso o Judy ia ma fa manuia fo le tu ia straight ino se kai ia o le ma ua le atu po ai fo ni se o to mafuta ina ia fa manuia le tu maloto tele o to loto tele tatu te felo ai le ola ia se upule matala o fatu se o fana o fatu papa ma isi mal fana ia matise fo ia o ati ia manuia la malanga tofa soifua God bless. Amano mo atu wa me sa un mau ele one slide be ona ile ai te ang fai na ulo liam kala una me te ang mai mai
to te tiana to le te vai mai le ya tia ya la fi no le pula to te tiana to te vai mai le ya tia e ni me la lo tu asa no pito ai no ele te fia la lo tu ai la uma le pe o lo ye sima yesu atu ko le se sima la fia ai mamma me la lo tu la tu la sima la fia al awat no ha hao mai le fia wi e fai le Paulo te malanga i pia. Oso lo mutua la fi lo mo. Wa ngalo le lo mutu. La era la ma mo vai tam tau. Sini lo mai de au. Au pera sotina. La malanga i pia. Ma talo le de. A sau sotina la vai le a ma abel vai tam tau. O te tulai lo wama ma lo minga tele. Sotina ile vai nei o la fia ole au tu le tala pe no pa tala me ne o mon ma ile te pelo ises o tatu o mon ma ile soi wang ma ole tina nei o le fia mai asu ai le yang taila la mon ma o tin pai lo ne tamata va o to bia filipo ole atalio to bia mai to hane leo sua ia o te saumen loi Griffith ele i tātou sanga ile ia fia me a mulmul fia mosa no a isa mulma fia o mai lava na iu tu a fina lo pakat pa ma e mai se na iu usu i Newsila fia ma ia patele o euro tapua i mai fia o le ngama leo na lai no nau fai se mulma e mai se na iu uso ko ka fini sa mo va to te loa te nam nei o le nganga le no ia mawasi tai ni tu na tu se mol mau i mo moli atu ai sa mato moli mau ni mato wa ai tina tonu mo mato ai e ia ile me alofa malo mo tina e tai lo ia e no ia se fa na mo loto mo lang te lei vai wa kasi tali suai no tinai ka fin le tio ko tu se o mali ni to o ma wa pe sa te finga ra ta vita ina o uo ma le pau sau o le o to iai tinai tu o mo wa hal ko yo ia ma me alofa wana ta leni ona winga ele ma pai no tato mo o sa mo ma ora le ele ma pai no mai o tali ngal no tina ya ko vidi e ta usanga na wa ia bali ma le na to ma lo fa wo ma tu le ko le ba fit pe sa wa o yo no ne na patia patasia o ma to tina ya ko fit o se tina o te tele ai me lai malala wa tu le o o ti go lum tua Velo tala ia vai le io sa oi kala ka me fale ia ka ko mu to sko te o pam tala io ai mo io stai pasto ma tala lo matu eta ino noi se vai e io matu ai pa mo pe se mata mai titi vai la ka wa io tala na o le tu alofa i otte tai mi umai al ka sa ko le ale lei pea o le ale tele o tala tinaya kupi. Tai loa iai le mo mau me mato ai. E lei ma pea o tabi e se upu. Lona tina, nan malengi la malo mata. Tuli, anu samai, ani pea. Awane to tu mai. Le mo pai o tali se upu. Ia ngai asu. Lona tina. O sa o mau rea. Te bon ma wa tuai mai nei o matu ai ngale o mai nei o uso Newsila o Lloyd Griffith Samoa o matu bon ma wola le tawia i a rofa le ri o ani mo ni mau ta leni ta to o ina mai netina ta ina ia ola i ta to loto a bea le ma bea potua i ta to ai i en pai
ona tātou whau e pēra ngā luenga i munga nefu hai ele. Hau ni ele tua ele, tai e sauninga, ole e sipa ni au tala. Titi ale tina e mo ia o lema na lotu po. E kalesia katolito pa o e kalesia. Te mantua ile, atu sa tina le te tasio tina o i olmako u. Alu loku le sa, e atu renda o tatou tusi pai tau, e sero. Hale leila pa alo mo tina wa pea yo e seto. Wa fiu le tina e sui. Nak lo ke ia la fa. O yo konga sa he na me se ai le lo. O e sero ala pe mai ele. Hap tai ile mole a pau ina tina yo na to te. Fai o sa uniun ye no ba ba. Mole to e fio pa lo mai. Hap tai no ga sa pi tai tu mai. Tatalo po male awa wa tina male ai ngani. Tal ko le itular wa ni mo ini se upu asasi dala o le to kamari o lo to sisilo. Amo mole pa ma mai a tena vai una mon mau se squo se tasio. So mai le ko there. No matter where we start or where we are at this moment, it's the matter of how we cross the finish line. Pei ona yai it's the matter of how we cross the finish line. Nei o langa, o tato sao niuni, mo le toia pia whaadua mai. Aua tau mau, ai me mea, tu mau. Tato tau sia, tato laa, wala mai ka le sia o tato iei. Inei pai o tato sao niuni o tato ngā, wala toia pia mai ma no. Ia, ai ono, tau nei a, amal whanga le to. Ai ko ava melo ni lo pe ke o ko mo se sa kwa kon no mo le te pai le mo mau na na lo ko la lo ko tele ta ko fia ni so ko Yesu Cristo. Amen. Lo una ngai fa mo watu ile ri o mea o fo yo tonu e te fa mo watu no so pa ile va ta lo fa so na te ta e mai me ta ya o to ko ia mo to na o le a lo e ngai ya a ri ama taina mo na o ha o fi au o le ni se sky o le tua whine matua la o sikali. O fiufi au o taua ai ono. O le tamana o le tinana o le tamaa i whasito. Ia e materi whengai mani. Mani tamaa ia a o whai atu i lo u ankola i lara ia nangulang ulo. Siaki. Berges. E saua whai se moni maua ka mei le ai o te saua o whai masui. O whai atu i te mai tai o si au nofo. O le sisai o le alo le tina ia kalala. E sau ia whai se moni magu ia mei le te sau whai au sui. Ia le ai lava se au mor tūlai. O le ala lo tūlai me le tai au whai se mos no wola mo le a fionga ia sua po le tina fo ia singaru. O le nei tina, o lua sifuru lima tau sama ma futa ma. Mala fionga ia i ono, o spai. I le tauno ato o le tina i tauno le mātou ana. E pei fo ana muli maule le tuangani fo i whatu a una nei ia. Ia e latu e te vaai matua a. Ai o whai fōranga, whai ilani fo i fōranga are. Whale tua mua o se kai. Ia o whakea. Sa tauna ana wa ese tama tenti te tau si ia o matua ia ai le ai o fai a fili ngā skai io o mana o ai ia sua a rua ia o te wha o awa ai atu o se tina e roto ngā walalo o se tina e tuku i le alofa
E ia fo whanau o skai mātua. Ma whanau le ele ina skai le titi sa whaitara neo. E le anga ia na whai e le tina. E o se tina e ma fola na lima e le alofa whapito. No whapere, o sa aware ma ke skai. O le awai a alo fo isista vai te titi. E rongo hinga le tau si leia ma alofa ila le whanau. Au te whawhetai le atua. Au atua ia le tina o a ta lo fai ko ponga le afine o na ulu e fai atu na to tano a fa mai ia ma tu o le ia na no ia o le ofula fai fa mai lo ta o ta sa nei to na to a na sa fai o fu e lo ta ma fa ale o ta to tenti a what you are na o e tu what you are ia o fai ko po le afine o nana o loa o se tina na mama fola o se tina no fo so se taini a watu ia matu fa la la ni fai o lo ne to sama ta lo ia fa au ni i matu a ima si o to lo e ti moa la na ma ia so fa ila mo lo e ta fa alu mo lo na ma ia sela ai le ma fa na misi se aso e watu ai e le ma fa na sa ma atu fa mai na tala o te le lokuka o te whai e te whaina mea. Ai rewe whain se wari aku ia tina e le se mea uu atu. O se mea mo vela pe whamai e whaasanu mai anu. Li ere li i le loto nei tina. O se tina whai a inga le lei. E al watu lara tu lo tawhatafa whamai. E se le au le lei. Te lolo anko o le brauri e a ofa. Whai mai pia wa roke la kiti e se lo kau whasele. Malona leo le e tau le la mona. Ai e fusi mai te la longa tafa na whana na fusi. Ia sua o tina fo ia juri. Manu ia la whaina malana. O a foi ni whare tonu mani. E futia sa e wa ai ai. Taini usuna ia whana ngalu na tau whanau. Diana, malo brother o mai whanau i loto tere. Ia alofa le li whana o tau na o le motu si o le mawhitanga maritina. Loto tere ia. Si o anku pele o lo te maa. Loto tere. O le whai mai loa tani ia nafso i te tangi soo. Look after yourself. Loto tere. Mea fo uani ia sua e tapena mai se no poama. Mo i tātou malama. Ai loto tere. Pa mo moi le atua i fitasuani mai le fulanga. Ia o se mulu maku lea. Ia i fo se uku o sala ko stala o pa o papa i whamanalo. O no sofo Yesu. Amene ma amene. Ia e sofo pelo Yesu Kiristo. Ia o tula i tuai. Ia arama whaarani mutu ngā whaereina. Ia e mesele na malu pa ia o le tunu pele. Ia o lana o le mauta o le tua. Ia o le uso nei. Ia e le umi a tala. Ui lava o matu o loro wina mea le marea le aina. Ia e le se le o ia le li. Ia pa mai ala whionga le tua ia o lo moti o lo manuia lea. Amu ia o e anti. O tele whanau no tele mene o mani. Ngana whamere whionga le tua o lo moti o lo manuia lea. Ia, la whapukua te whatala ia o au. O le uso o sungaro o pea. O le mato aina. Tua whātama. Tua lua teini. Ia, tu sala. Matua matuino. Lua e sungaro o pea. Tovia. Whainga. Lima. Ia pe saranino. Ia ai onu. Ia pito lua e tu la iatu. Tu sala. Tua waole te toa le whanau neia. Fono fili mana whaele. Ia, o lea la wa fitis futa sama o lo gola. Amen. Tu sala, wa ole te toa la aina. Amen. Ala aina nei, ni whaakae mai ana matutuli mea lotu wope na matu gola. A mata mei lotu wope la ni tawai. A staus ia.
Ia ina, sa tōru e le ila anga se awa si ia. A mata wala mai ole, mera lawa ia. Ia wa a sem, a sa fitu. Ma mona le fai karvalea mai I, ia hono loka I, ia hono tua sa fitu a. Vila tala. Sa neta ake uma ana sa uma. A whanau ale si whanakai. Ia, ko ia la le. Ko le ua, wafo ia. O maliu ni, malina fitu. Ia, tēnā o ele to ia. Ko maliu pora la sa. Eme. Ia, ko winga le ia, so ia le tele sa tala. O no whanau mai tata no al whanau o uso. Ia la wala tu whaftai atu. Eme. Ele te whaftai atu fo esi taini o le whapena le. O atu fo esi. For me, I know, but my one too like. You're also, she let me when I was 8 years old. And as I made also say more over a so if I just see me my Eva. However, I was still not John, I was John, I still get that to the light to see my fucking name. Yeah, and then Lima Eva, now as I made also with our work. I'll let you see it, I looked at Sama. Ia o mato ai whāna lau sa wai. Ia langa o mato matu e wawhipi. Ia ta mai e se mata mā o na whaele. Ia sa whewai mato whata oroa. Mato oroa me sa lea mua. Mato whata oroa ni whanu moles. Ia mato mai te whanua lau steawas nei I. Punga leiwo. Whenga wena mata mā. Ina public works a I tā mai sama whoi nei. Ia o ta mā sa whapena pule ina re taimi la. Ia anga ia loia Judy la sa o ma boarding school. So via lofo ia patele ma ua la te sa amino la iti a matulino ia sa pe fatoanga la ki matua ta maui. Ne o whamtata tēnā ma me tauto sinofia ta anga o na o le uso. Ole ata mamai o whanau le. Ia anyala nei e. I ua o sau. A iei ane vis. E le loa e lo usta fese fe ai. Wa whanau for boarding school. Ia latu le sewe teni a le bata latu whaima to saka. Ia latu atu uma talo e le vāgua. Tano le ua e saka. The winga la lata. Le sa o tinane. She's a beautiful woman. But she's spoiled too. Ia, ana, o maki tinara rentalo, si tina sawa. Fasi na wala tinara, na whan mai nai lalo mai. Anu whapena, e mamo, na wale mana mai iso uso. Ai, e whāme na o, inai ma o teini. Ka whonga uma mea tatu mea ngā umea tatu teini. Loto le anga, ai u whaitala. Ia, mai te pelo. Growing up, my age, now I'm 71, those are the main things. Na o I ma lo usta. Le la tofa fonga lo usta loto maulana. Loto alofa. That's what we got from our mother. Girls, babies, mother is the most important person. Whatever things come out their mouth, you listen and use it and obey. She's 81 now. I'm 71. Do I look 71? Amen. So I'm on maula. Oh no, she's like my mom to me. She's like a mother to me. She loves me. Oh, she spoiled me. Wa'o lama. Tula ebe leti whaman mon. Me leti. Se uso lea. O la ingo roto mai festa uta. O te mai ta emo mua na mai whakoi. And Judy, she's 74 now, so she looks 24. Yeah, el tama mo mua and Judy na mai whakoi. O malos so o mai roma. Pesa amino. So o mai roma in 1970. Ele whao. Tusala. Mato mafutanga le amai mata i no o mai teimi ni. Pastai le tu le mamu ko. Tusala mato mafutanga la uso mana whanau mutua lai. Ia lo tu mawale lo fo le tua. I mea uma le se me whare tu. E ala lanti no tai. O mafutanga mafutia. A le o fia fia. Ia lo ale bia me nunga e ulan. Whate tari mai teimi tato te o atuai. Ia o se o mamu puna. Ia se whanau e se. Later on, ia. Tala teimi nei, whamania le tua. Oi o arola, o Judy, tu sa o Vui, Diana, o Terence,
ia solo my grandchildren, ia ko whanauna a Judy, ia pe ona iai. Ia le sofa me tere le tua tatu ainga, especially Uncle John, I love you. O le mato anko le whaftai fo i le tua. Wa lotu i nei anti, i ma wale mato ma whaftai nga makanprana, ma si o mako mato anko ia tua. Ia family tere le tua, a listen tua ngani ia. Ai ono, ia, wana, pai ata tate tepa ia tua i o tere tala ia oe. I love you brother, e tua ko Yesu. Amene ma amene. Nofo mai lalo. Wa lava mo li mau ni mo li mau mai. Summarize the mai o langa o le so so. E peta yane e te tau lava o le fatangu o le mea o la mai ya. Ile lua Timoteo alona ta o fa alona fa e fitu. Fa pe mai. Mo o tau le tau le Wai ui a te au le tau sindi unga. Mo o ta ofi i le upo o le whatu atua. She fight a good fight. Sua pet her faith. She continued to believe and trust her God. She supported every single one, no matter young, old, whatever age. She supported their need. Ua walawina o te whaia se tala i le mafutanga a le uso yasu ai te tonu o le mafutanga a tinama tamaita ai te tonu nei o Mount Druid. O le tina yasu on i le tausanga e se lua afe se funu matasi, lua afe suma tonu sa whapea ni mato ngā lue masu ai te tonu o le ngā luenga o le mafutanga tinama tamaitai. O le tiutele a le oso Yasua, o ia o lau whailautusi, o le whailautusi o le mafutanga. Man, o le whaamaoni o le netina. Po o a whaunotanga a mato komite whai, e le aise i loka, e le aise matai tusi, e misi Yasua na tusi i lalo. E whapena fo i pa whai whono o le mafutanga tinama tamaitai. E ai te mea ngaro ia te au ni mita uku, a o ia whamanatu mai ia te au. Ia mea wa ngaro ia te au, o ia whamanatu mai ia te au. O ia o se au na whaamaoni i le atua malanga ngaruenga. O no malolo mai la ia lea i le lua afe se furu mai wha, ai na lua lava sua i lalo i fo se taita ino se tasa tina. O na toi wala awina whaila ia o le lua afe se furu mai le lima ma le lua afe ma se furu mai le ono. Mātua ngā lua fo i maleo so Yasua. O whaatitele ina le whaamaoni o su e te tonu o ngā luenga le atua. O ia no rei nai o susulu le alofa le atua Yasua. Ona o ana ngā luenga e whai. E iai taimi o te lea manoa ai o te full time. E lei se taimi o te awa e asi i a ngase te tonu o mato e kāresia. Na ona o vili mai a Yasua. E le hai ma se upu whapea mai. Le ai o te lea manua. Tasi lava le upo asua. Okay, boss. Okay, boss. O whai atu. Whai, i leo au sau boss. O a olo uso ngā luenga le atua. O na alula ia leo so ia asua piki mai se tasi o whare tua e ngoa ia lupe. O na ola ia lea. Pe ono whai atu. Tamate au ona man wha maoni. Ai ai whai ona winga maalie. O na ola ia asibai. O na bili atu la ia te au lau te whanai. Uso. Wale ai se tenisini o lau ta avale. O whai atu, e fia le tupena te toi atu oe, a bifo e utu e le lau ta avale se i o sapati, o no tamola i toi whaatunu. Ai o sapati sa musu mai le te au whai mai, wa oma na utu lau ta avale, toi whaatunu ma me ai le tupena na te toi. O whai atu, o hai la te toi ngia ne le tupena makutanga le o oma whaatunu. Ai whai mai, se a mai na tupe a ule a voi, le ta ai le naanga na tupe mai whaunga a. O pēr no whai atu,
ese fia usu ai ngā o mata whanu tanga whai ta ilua aso sama whai. O le lima le mabeao e whai ai mata whanu tala tutonu o le manumalu nei. Pe timu pe la e whakaia rawa sua ma le sumato ina ya sakai e leta taimisi. Se e wangana mga sa ngase se so la ua. O na le whakaia la i o latino tutonu o le manumalu nei. E masani na alu kendo le mato e paresia. E masani foi na alu kendo le mato po fenisi. O le mea lai whai, e kuka e se kai o se tu loa le manumalu le atua. Se tau mawhatanga a le uso nei e watu a. O na watu la ia le, mo te potu. O na tau foi mai le kendo la mato foi mai. Ai tau matu tutongo le atu. I o lai e le tau mawhatanga na whai whare lega se uso le sunga to e na se kai. Wangalo na ai ha. Whai mai, wata whewhe whatu. Ma ai oe, a wata whafo i ole mea aina wai, kai se tai a hau le tau le ai ole mea aina nei ha. Whai mai talo whai si o tōrua. A whai whai la whono ia Campbell mātou mawhatanga. E latu whai mātou mawhatanga. A latu la imi mita atu. Ai o whai atu wai oe, a wete mi mita, o wa te iloa, e te leilo kuka. O se kai a mai kukanga, mai o kai mawhatanga ha. Kai o ni pōna maule haki a whiawhine a. E whai mai e, mea nā lai ni i esi kai. O na ora tā maa, e lua kuka, lua whai tā ngā mea. Ai, te mai ke. Wai menu piki e loa e si o uso e a fwoi. O le maa mawhatanga muli lava mano uso ia sua. I le tau sangale na mawai atu nei. O le mātou kampani na ia le whaikunga o whainga mātou whonu te tālu i le ua iaso. Ai saulo ma le lockdown. Au sa haure mātou kampani e mātou whofanga i le ua iaso. Sa whaini mātou whonu whale. Wa mātou tālu noi, na sa iai se whaifi au sa whapia o na mātou wala au. Na mātou wala au ina, e sau e whai ma mātou ke speaker. Na tala noa i le mātou kampani, wa whaite ia au leo whaalongo atu, o whaapea mai le sau noa ngā suwa e whaapea. Whaamole mole le mamalu o le takuto kampani. Tu mai a te au le teo tusi o le sasunga le whaapea ngai ngā. O te whaia, mo o tauranga ofo i ngā nue ngai le atua. Tina lo te tele. O se tina o te whaamoemoeina pe ana ngāni koe whatasi. O lo ino au isa. But this lady, e mole mausakai, she never addressed me young Isa. I'm afraid atu is way at ya. I'll tell you my telephone. This is how she said. Hi baby, how are you? O ha mele ngai wena. A ubini me folesia. Italiatu fapia. How baby, how are you? O ha mele to wai. No fayatu le ye. Ma ai le o sa baby o sita o sita o baby. Everybody, oil o baby, a o se kai o lau husband a. O na ofa e ina ila ia se tusi, le tusi whaaringa, e whaapea, pea o te ustai a le a foi. Te tai o sauringa a whamai ai 2 minute. I le whaaringa na e lusu matasi au langu whai upe whaa. E soli e se foi e le tua loi mata uma i o rato mata. Ele ai fo i se toi oti, po se whaanoa noa, po se awe, ele ai fo i se toi kuaponga, awa o mamai atu ia mea. Ia whamanu e tele ale atua i lau sumato ina skai, whaapea aina na lua le aina le sta, le uso Yasua, ia whaamawhanawhana pea le atua tau whina ngalo, a o tō walavala matu ma le uso Yasua. O le tatalo, ia iai pea whamanianga le atua i ati o tō tato tasi. A wātua sa uninga o le uso Yasua. I le suafo Yesu. Amen.
te kapta ia yo ia so lava. Le on one mi inga le mutu. Mita lo onga ia yo. Kalong longa yo ko mai no la so ia ia. Yo to fa ne ia tu ia yo ba. Atasima mo ia ta tu bi pa atasi non so. E sia. Tele lo na fa. Lo fa mo tu vale. Tele nesse non to sa. Tele lo na fa ma ma. O le ma di e tu finangalo mo ta so lo so me le lava. O le fa ko sia me lo mama e se o ni. O le tusi i mai me ko mata so ti fa ti ai. O le tua fua malo mo ti se va. Fa ba la kana na. Fa sai le tu. Awai le fa ye o ti ko le o se tasi me na fa ye. Fa sai se ne ta tu me no na fa. Iri ia tu ba. Ni tu as. Te le do atu tu ma. Fa sai fa tu ia ni ma. O tu wa fi mai tala mai au sumai. Tato te mori ma wina, te mata mo fia o le soifua. Fia ngai asuma no pea, sumpa e asupale, tausi te mata. Ali iai, pakitai te tōra. Hanga lei mane no wha. Wang tua pa amani inu te tōra no wha no tōra amani lei. Sumai whawhia leina, Pole tua, te ngā duenga. So stasi, tanga duenga esi o tatu ai ngā garesia. Le e tele o le tua pede, tina. Whaafitai tele lapa. Le lapa ukunu ngana. Ka leo ai tanga i tia le loso. Tuai ama ni mea lo, me lima le oti. Tā lofa ia le tua. Tona au ni mai o na alo. E ma liu ina i pasau ina o ima. Pe a whai. Tātou te le sao pe a tātou. Whai au tātou lotu. Ana amia, te riso le o tō soi fua mo no tātou ola. Te mi numa o tō soi fua mo tātou ola. Te ku o ara o nei. Lau kore, ai le tua, le tua tau pa. Oi lea le so, tasi tātou kore, lo nā whana lo nā lei. Pio suina se te sere te satela. Te se fia ia, so tō roa, so kumaona. Ai, mori ia, ala whana. Of Jesus' love that bought me when I was lost in sin. His wondrous love that brought me back to his fold again. His love and death for mercy far deeper than the sea and higher than the heavens. My King shall ever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Lealo faule tuana aumai, ai oa aumai mai leana sala, ile la fumamo, la tele maualuma, lealo faele Lolo soy moana, o te esembe.
matango fiero o Yesu ma lo sola te ma walo ma lo na lo vaya soma matango fiero o Yesu ma lo sola te ma walo ma lo na lo vaya soma la fiera malo na o loi sunga no pea tere loi se tude o e mato no masto o titi a pos fulor no to sama fit no vai to winna le e fo ya tu sila o vai se te mata i mata mo fit o le no au ficar lá e tem lo sulono na to sama wa na tin fodi le no la so fuaia sunga mo ke yo tin na ta lo le not bad man too 17 years old ma ba ya le mo ta ina mati lo to fie ma futai pite ya en mata ina lo le few years ago, I think 68 or to Tuila, before yet, or my Tina Fitas. Fit rose up, Tila. I have a lot of falling. Tell ya, then the fellow is the mark, the last year of the mark, in the thing I did. I saw. Ia le malu tau sa. Hai lo ka ina mo mai tila. No ka vea ma speak mata ka de se speak. No pa mai september 1985. Ko sku di mele ka sa la ko. Ele la wo o ba ko ke sa ka mo ko fi. Ko di mai ke ni ko mo wa. Sfuru kasita usama tawa abamo suo male lo più la fiera sapati delle pole sapati non vuole te sema se te no bora sapati non mo to tu ala fana u fale fai matu pana sapati fai mi ai to sempre l'utinava kana o vanno c'era ma fa che fiare Liverpool fa il suo moi non ce la fai moi allora non per tuo fa te ne vai dopo la mia che fiare a noi la tua volta passi che fiare che fiare volta Liverpool quando io ero stesso o se va di solo o le donne l'otto o se va di l'otto le fa cattolico le Liverpool mai ho o lo fa o me fa il siba o le tua anne o lo sistema lo in buona tua sa tu il fatto per fare le ora non me te la tu te receiva tu la io asilo che può le vanno le name ya tawa o e tu per le ai lei si tinam kana italiano che va a sa va di bredo tutto allora il suo buimela per tu le vola per Lorena
tolu la masuman le mo tau tu le ba tau sa ka tele le al temi le tau sa le lo fasu fi tau sa au fika ole ole mo no ia au aga wa ba ia para tiki ko le ra ia le sa tu ia no fesile che tu stelle ma ne no fa fiu tu wa ka wa ma wa ta ta ka pa le ana ma passia tua ka so tua ka wa ta ta o ta ta o lo a to no passi o lo tu ana pasanga le o a silo ka tua la pasanga lo ka tua la na sa mai ta isi wala la ba yo ana ave ta ba ya le le ta wa na sa wa ta ba kapta ya yo per tuo social una di lupo a oyana o la tua no por telele no fa ma da quando sono europea ya ci lo mai e poi alle titi non so esse ya come io e sono europea o fiale o che lo le ya o mato ele a tinawa so ni o mato e ni o so ni e a ci dena ci lo mai no io mai ora ma io non io guarda allora tu a fare la tutto ele wa ci de e ita e come ya io la o mali io lì ma o faccio solo un mali volo tutto lì per fa o fare tutta notte io chilometro wale to fiaro che di sera e sumana ona na no fu al falempa on le lo fa ma lo fa non to lo mata video na era le to fiaro se na bene nada fa malo se fenale ona la fa poi poi siamo I was there at the time till all these beautiful grandchildren here. My mom was there when first born. Everyone, Lord for his child. Tôi mà không phô anh đi với sự tấn mà lưu với sự của tôi. Sao đâu có làm đi mà bé của. Mà là sao bộ nó đi ăn bộ. Ai cũng là nghĩ có tao sama mati gì sẽ. Ông là món này nó nằm đi semua lu sẽ. Đâu chú rồi nó bị phổi nó chưa mati gì đâu. Thấy là số lượng hào là ya ta lên bên. Quan là phát sinh đó. Biar masih juga kawan, kia ada di sini lah, baik. Umat kesenangan baik, buat tu, kusau semalam lo ya soal, ya malu lo ya baik. Kalau kesenangan, kalau sebab 2 steps, or slow walks, kalau rumah siapa? Umat kesana, mai bela luar. Sisi buat atat, ya, orang mahal ya. Mana sila ko ay lo dia, kalau ni mana, ya, macam ni awak. Oh, so, mahal bawa macam, buat mana? Mahal itu apa istikanya macam apa? Bersama-sama. Ada nombor telefon, kalau tidak, kalau telefon ini, ada video, kita boleh, ada dia tak kan? Maka lo world station boleh friend, kalau sudah apa ada juga sama lagi.
o le o tosu ne o si mai ala o guardo il fare sa sono buono o è su buono a tanto che non ho su una volta quindi tutto quello che devo chi ha quello che fa ama kamera kata nama video lah live post an what I read from a friend what a stupid thing ini luar le mama lama nulis kama orang le tua mele lama ketika kita nyata mai labat silvia oleh lo fole tua nu video ko lama kama wa ko anga di dunia kat ma kalau le tak mo bako ia mau bus elisken kalau dia melo oleh tapi pengata mga ako efektif di las pomolongas lus global suongo october kasama ibon ama awal problema kalau nak orang berkopi, siapanya dua orang dari saya uli, nawa dari sisi Kalipong, ya umum mana, oleh amat tanah mana macam, orang isi with anu orang biasa, masalah sisi, betul, mata Kalipong asal, orang yang jadi malam bawa pasti siapa. Suka mana tu fale, mereka dekat molutinal, kemudian molotoyo, ya, istilah itu ini orang yang ngomong mama sakat, yang ngomong apa aku mai ngomong malu gitu, sana mufat dua mah kita mai, ya beset ya umat mai, melancar. Jadi kalau ayah di tengah sendiri, dia ini sifat dalam tadi, jadi tak fawal itu. Amat sama dan mama jangan orang tua macam bercina. Oh, jadi ada filosofi bercina. Mana tiada lelai oleh pilih aja macam tu oleh. Acunu itu kau itu ay. إلى إكاد الشراء تدي أو أتوني لا بايت لا تقول قطو أولو تعالوا تنالا من السرير اليوم يتعين ما ترى نوبة ما سمعوا كأكو فأول شيء فيه تاتو كاتو من سوي بمولا أو شيء فيه ولا تو كمان هذا نو أولو ما فتلا Kula tata na pitali a ngalo le tamna mulmuye na ma ko na ma palilo tinali na matila sumo o salale ibaba sifit ibawol fitu ibaba palilo tinaya na to sangana na ma kaptiso no titi mama ya ne sungai stadion yang sini. Pertama pada mall, maka tipu ada. Sejauh pengai, ini ulang sesuatu. Jadi sini lah, pertama macam, ujian macam ini, efek sekaligus. Ujian lokal mau berpilih. Pena tapo por noção. O meu uma olhando para lá no mato aí não sustas. O telhado papel o telhado na aula o ato uma no aí o telhado o meu fez tudo. No suave ma facciamo si pensa wa fa'alna ta tem mulher fale ma Jadi saya bicara jual mesin mereka yang macam, nah, kalau firman itu,
Fatu le, amon mule. Tam fai mo ano sa, le hoi, talo le tua, no wano mas. Ola na tali ya amon mule le ba. Fatu. Yo kanga, bisitala kanga, o te alofa ya tua. Ya alofa ya. Whatever happened, I do love it. Keep saying that with tears. Tuapa kama taa ya mama taa. Ai, pa tai ya tuolo ya pa mo mo. Tu fi lo ya. Ya so piu me ni. Oro ma lo. Pa tai ya so piu me lo na. Pa tai ya pa foma. Tai ya mo ya tuo pa ni ya tuo ni ya fitel. Ese chuma pa tai. Tatu tu samino suaru pia Judith. Aftai ka fonga. Too many miles behind, too many trials I went through. Too many tears that I tried to remember, too much to gain, to lose. Too many sunsets behind the mountains, too many rivers my feet walk through, too many dresses waiting under, too much to gain, to lose. Till little summer went by, till for iti mama falimata, till for iloi mata pa amana tumai, I see the way. Ola mani, tela moto tuama, telefo ila takena sapayai, telefo ipeni na atani mai, I see me worry for mine. I see me way for whaatai I le sumatuina ia satai mo le mau whaati fuia e ngā tū e sāmi mau I le tai au nei tarwai o no ua te le wabela mo le tātu taini because of our time constraint I'm going to move quickly now into the middle service and let me just say a few things about this lady. She believed in a person who serves until his Lord calls her. Because in my time here, I've known her all my life, all my ministry life here in Mount Druitt, and every year she comes to me and says, Pastor, I want to work. There was one time that we thought we would give her a break because she was not very well. But she came back to me and she said, what's wrong with me? Give me something to do. So we placed her in the women's ministry committee. She sings in the choir every Sabbath. She's a faithful person, a very nice person, a wonderful child of God, a humble person. She supports the church faithfully, sings with the choir every Sabbath. She worked in various departments of the church, and praise the Lord for her soul. Yes.
Now, Bill and Gloria Gaither wrote a song, Because He Lives, back in the late 1960s. And Gloria wrote that song specifically from her own personal experience. She was experiencing a pregnancy with their third child, their first boy, and her husband was not well as well. So out of her misery, she penned the song that we love today, Because He Lives. My presentation this morning is entitled Because He Lives, but I won't go through that because of our time constraint. And I've entitled that especially for this woman here, because Sua believed in a risen Savior. She served a risen Savior and had a living hope. Because He lives, she is a child of God. Because He lives, she served Him till the end. Because He lives, she believed in a coming Lord. Because she lives, she has hope in the glorious kingdom. Because she lives, she believed in the resurrection. Because He lives, Sua rests with the assurance that death is just a sleep. Because He lives, she knows she will meet each of you again. I'm going to move down now for the committal service. Sua speaks eloquently in her death to us. Because He lives, life is worth living. Because He lives, death is but a rest before eternity. Because He lives. Because He lives. I was going to invite everyone to walk through and say and do the final respect for her right now. But I don't think we have time now, Diana, is that right? No, we don't. Okay. So, okay. Okay. Let's do that quickly after this. Okay, after the final prayer. And it's just a quick walkthrough, just to say farewell to her. Today we are laying her to rest until the great resurrection morning. And as we bid her farewell, here is what the Bible says. 1 Thessalonians chapter 4 and verses 14 to 16. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of the archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Sua believed in that. She sleeps now with the hope that she would be one of those people that will awaken first when she hears the trumpet sound of God. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Then Revelation 21 and verses 1 to 6. John the Revelator in the lonely island of Patmos penned these words. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth has passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be His people. And God Himself will be their God. He will wipe away every tear from their eyes. And death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. And He who seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also He said, Write this down, for these words are trustworthy and true. Friends today, family, in God's own unsearchable knowledge, He has allowed our dear mother, grandmother, wonderful wife to Sitai, sister, auntie, a great friend, Sual Tamakuta Sumal Lupe Fawolo Aiono, to rest in the arms of Jesus. And now, ashes returns to ashes.
and dust to dust. She rests now in the certainty of our hope in Jesus and the hope of the resurrection of those who sleep in Him. On that day when our Savior appear in His glory, when mortality shall meet immortality in His glory and majesty and power, family and friends, be still and know that God is still alive. Because He lives, you can face tomorrow. Let's pray together. Father God, we pause at this moment to honor You and to glorify Your name. In our brokenness, in the shatteredness of our dreams and our lives, our hopelessness, yet we see You, our Lord and God. We could hear You speak to us this morning. We could hear Your words. We could hear Your encouragement. We could hear that hope. And because our Savior lives, we can now look upon heaven and say, praise You, Father, for the hope in Jesus. Wa malolo nei la o na yanti. Wa malolo mo le pautinoa le aso ma le taiao le tututu. Wa malolo malona fa moi ele ngata I lo langa le nei amatu whaingamea. And today, Lord, we lay here to rest, awaiting that glorious morning. May that day come soon, is our prayer, Jesus. But as we await, we pray for Satan. We pray for the children. We pray for the grandchildren. We pray for the family, the church, the friends. We pray, Father, that You will keep us and hold us together in the hollow of Your hand, that we may find strength and courage and wisdom to walk with You until You come to take us home. Ia no mole nei au fia le tua le manuia ma le file mua la fia. Ia iai mātou uma le tua le mawhitanga ma oia ngā mapa ia yaso uma. Patase I le ie ma lau wha ma malonga e whaapapau mai. A whapea mani utanata. Amen. Amen. We invite you now to come forward. Just walk through. Because of time constraints, we'll just ask you to walk through, please. And let's say you final farewell. Thank you. I just raise to
more.